Skupština grada Beograda održat će sutra novu sednicu na kojoj će odbornici raspravljati o izmenama odluke vezane za visinu stope poreza na imovinu. Predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević za moju televiziju kaže da će ove izmene doneti olakšice Beograđanima koji u vlasništvu imaju starije stanove i kuće. Imate paradoksalnu situaciju da u jednoj prigradskoj opštini imate jednu zonu, u dve ulice, jedna ima komunalnu infrastrukturu, ima kanalizaciju, ima vodu, ima asfalt, druga ulica sve to nema, a porez na imovinu plaćaju isto. Naravno, to su mane ovoga zakona, mi ćemo inicirati promenu tog zakona. Na dnevnom redu sutrašnje sednice naći će se još jedno važno pitanje za grad Beograd, a to je strategija vodovoda i kanalizacije. Prema Nikodijevićevim rečima, ova oblast je izuzetno neuređena, zbog čega najviše ispaštaju građani. Jedna od odluka koja će se naći pred odbornicima predviđa da sva domaćinstva do 2025. godine imaju priključak na vodovod i kanalizaciju. Kanalizacijna mreža u Beogradu je dosta dobro razvijena, ali samo na 70% teritorije grada Beograda. 30% teritorije grada nije pokriven kanalizacionom mrežom i tu obično ljudi misle na prigradske opštine, što i jesu zaista najveći problemi, ali morate znati da problem kanalizacije postoji i na Savskom vencu, i na Starom gradu, i na Zvezdari, i na ovim centralnim beogradskim opštinama. Skupština grada bi na novoj sednici trebalo da usvoji standarde koji propisuju novi izgled kioska u Beogradu, ispred kojih ubuduće neće stajati frižideri za sladoled i piće. Kristina Đoković, moja televizija.